Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Gapo iti awag ni Mr. Garcia, magbaliw ti plano. Isong inawis kalatan dito igit ti baybay. Kalpasan na, mangrabiitan to iti nanganan mi iti aldaw. Napintas ti agpa siya dito igit ti baybay iti kastoy nga oras ti malam. Nangruna kumaan no nakalugan ta iti yate. Inton maminsan na Sabado, agmalmalam tanto dito igit ti baybay. Agmalmalam ta manong onesto? Saan ta nga ta madukutan? Adelfa, madukutan ka kadi, no sakti kadwa magpasyar. Saan mat nga tama nung onesto? Naragsak ka kasarsarita, kan sikat ti boss ko. Umanukot kan tungarod nga agpiknik ta iti hati. Kan may isa, mabalintan to ti agdigos, ura iti tang nagtaaw. Mabuti nga agdigos iti taaw, ang mga numalmasak, adang kami nalipuspos iti abagak. Agpada kayo gayam kin ni Lisbeth. Wan, malagip ko tinapasamak idi ka ni Lisbeth. Nakagura kanyak no apay anaamok ti dandani pan nakalmas na. Saan ta na pagsaritaan ni Lisbeth? Kayat ko, di maipapan kadata ti pagsaritaan ta. May panggap kadata ko na manong onesto. Anya ti kayat mo asawan. Sapay ko ma, tasan ka makagura. Di mo ko maipapan agong gundawayak, ta empleyado ta ka. Diyak naman da ito manong onesto. Pangasim, Adelfa. Saan nak kumaaliklikan? Samot da ito'y abedi. Itay pahingaw awagak. Saan kitin sumumbat? Ngumtsak inggaan. Awagak manan. Agalwot ko kanyok dunci. Adita, nagriringan sa puna. Hello, madam. Nauray ko matla nga sungbatan na, Benji. Pasensya kaila ko man, madam. Tiyak nakasungbat iti awag yo. Tamakisang sangok iti pan nakisarito da Sir Amir kun Congressman Pabro. Ngam, simbong bat ka matlaan? Nakadlaw ngamin ni Sir Amir. Sininyasan nakarumwar. Saan ka di pa analpas, di pa nagsasarita da? Madama pailangan, madam. Nagpautan da ita pa nagsasarita da. Sige nga, Rodan. Kaslang dua-dua ak pailangan. Masapol amaamuan ni Amir da ito. Amadinong, pasensya kayo no narabyan ni Adelfa. Inawis kong may na nagpasyar, ta ado nga minti inaramid na di opisina. Nasdawag nga raw, tayak na sang butan. Agam mabatak. Narigat mo't ngagpaisuan o trabaho lataan. Agyaman taman nakaawat kayo, tata. Siyempre, sana ka naingat kinadil pa. Nga putag talaga kitiapo ko. Nga muna, tararamidan na. Agyaman tata. Katura imbitan na dil pa. Tapno, makapagpakada kamot langgang ko na. Dil pa! Ay mapangkaroon niyo rin sa umay kaman. Itayak kailangan nakasangpad dito yung mansyon ni Sir Amir. Ngamasan tayo si Mina iti panunot ko ni Adelfa. Sana nagsasao. Aging ga iti nakadanon kami iji balayda. Anya matati pampanunutan na. Kalpasan anay paripirip ko ti panagayat ko kenkwana. Sinupring ko ti pagayatan ni Sir Amir. Saan nga tamat ang mapasamak ti saksak bayan na?
bayang kalakit din, Amir. Anya pa iti oras ti kunam. Amo ma-traffic. Tapno mapunas ti panagduaduam. Ayabak ni Benji, tay pakita na ken ka ti video iti panagsasarita mi kada Congressman Pabro. Anya? Kinalikaguman ni Mr. De Los Reyes, amay dokumento tinagsasaritaan mi. Tapno makasigurado atong palan ti Congressman ti Karina. Talaga nga amom ti saksak bayam. Ang masapol amam daytoy. Itay sinukon ko ni Lisbeth. Nadlaw ko nga danang sursurot kada kami. Anya? Agpagad sa talaga ti anak mo. May ramraman akpay. Jakton maulit ti makikuyog kadkwana. Okay, bye. Nalakagayam amabut-butang ni Margot. Babae talaga. Sino pa ilang ti kinasarita mi ti cellphone mo, Amir? Saan kayo kadipay anak na kini Kristalina nagsarita? Pagimunam launay ni Kristalin. Napatiga tao ti kinasaritak. Malagip ko gayam. Nadlaw ka din ni Lisbeth nga danang sursurot kada kayo. Saan? Jakin magakan ko na. Jakin padlaw ti panagbuteng ko. Nasayat. Ayan na nga ron ita. Saan na rin muar manipod nakasangpat kami? Napartak lang ito unay, di rabi saan ba't anasangon ni Benji tinang imaneho kan kwa na? Saan ka unay ngagner nervyos? Jak ipalubos nga dadakas ang mapasamak ni Lisbeth. Naitapay ti may saga po na no apay narabyanak. Simurot kami kani Benji ti balay ni Congressman Pabro. Kaya't nagsarsaritaan mi ni Russell. At tapang ka di? Ani Russell tinagpanggap iti dakas kin Lisbeth? Nakasara ka ni tinapig sa akalaban mo. Mabig-big-big ti kinabak ng konegosyante. Awan makabaal lamang kalaban kanyak. Nahuray pa'y nangato a politiko. Agkadwa kami kani Congressman Pabro. Natalag ka unay iti bagim. Kat, anya nga ron ti kunana may panggap kini Russell? Saan na kanuuna yung makikita? Isungawanan ti problema. Tsak matla maalan ti turog ko. Kasino at ati mang pampanunot kanyak. Di nga tamamang. Uno ni Manong Onestuan. Tsak namnamaan nga ibaga na tikas jay kanyak. Mangrugi manan nga kabak-kabak. Ay, Adel pa. Ni Amang, siriring pa'y lagayam. Apay Amang! Ay, kunak nung naturugam sa silaw. Kada-kada pa lang araramay daw. Nagchat kami lapagbiit ka ni Tita Olga, Amang. Makasarita ka no inton bigat ni Mamang itinapaot. Ay, sige. Itong bigatan nga pagsalitaan ni mamang mo. Mga naman ka, matulog ka doon. Wan Amang, idapal kong tisilaw. Baka turturog ak matlaangan. Ay, bigat kaya man. Sana pa'y kumana ka rin, no? Sana nagsasaro na ti panag-unit ti cellphone ko. Sinublat na marit yung kanara sila mga awag kanya. Slakit din nagtulagan dak. Oh, nabayagan na di nakakita ni Russell. Mailiw nga tao na yan kanya. Nataling kagaya man. Nakaringa ko, Dad. Gapoy ti panagunit ti cellphone ko itay. Oh, apay nga may kanit ti silad ko. Saan mata nakatrangka? Nalipatak nga tan ngayon trangka. Rimwara kami nga nagtimpla ti gatas ko di rabi eh. Anya ti ba kayo kanyak? Kaya't ko pagsaritaan ta ti may papan ka ni Russell. Apay ni Russell, Dad? Diyan kayo na madadaldal daw ko. Nagatitok tayo ito'y abidyo. Yak naumpot abin niya. Yak nakita ni Kristalin.
Ni sir tinang ibilin kanyak nga ipabuyak kada kayo dayto a video, madam. Ne, taapay. Anya, ti imbaga ni American ka? Binilin naklaan nga ipabuyak kada kayo. Jakon nagsaludsod. Siyak tinang i-video iti panagsarsarita da kada Congressman Pabro kan Mr. De Los Reyes. Talaga sigurista, day alakay. Operasyon man nga rude, iti pagminasan ni Jay Hercules. Dahil tatisan ko amasong batan, madam. Kaslakayat ni Mr. De Los Reyes, makita ti pagminasan. Ay, nagimbag ko man. No mabagbagan da nga ulga ni mamang mo nga agawit pa lang di daw. Dayta ka no ti bagbaga ni Nana Mercedita. Tiritirado na kadwada. Plano na ka no ti agawidan. Kat alokoyan na ni mamang agkuyog da nga agawid. Oray, ang sublin tumad lang. Ano, isot kayat na. Tagay, san pa'y mo lang makatrabaho? Dayta lang no saan na kayat amang. Awan pa'y makabulan na nakapagtrabaho. Tanagsakit pa'y sakbayan na disgrasya. Ay, tamot tinagas na. Tayin tugod na tisagit tinagam na. Inagasar ko data na isparbay lang iti pan nakadisgrasya na. Mako na milagro. Baro abayag para kin mamangmaw. Maricho, sanak ng gang. Mailiw sa una yun ni Russell Ken ka, Lisbeth. Nabayag sana, di kayo nagkita. Awisan na karoon nagpa-share kami sa mall. Ano kaya't mo ti sumurot, Tita Margot? Anya? Da kayo nung kutag maneho. Ay, hindi kaya't nagadayo. Oh. Tita Margot, apay nas na mabutbutan ka. Apay kumaamabutangat? Kan sakit din tagmaneho. Adamot driver ni Russell. Oray apo ko ti congressman. Diyak kaya ti makikulog kan kwa na. Impatalgan ni Congressman Pablo ni Mr. De Los Reyes. Amay pamuspusan na ti panaglukat manan ti pagminasan iti Hercules. Tagsuki-sukak iti may papanay ti dayja diputado. Ket napigsa talaga ti kapit na. Namuak, amay sa kanag iti mangkon kontra iti sindikato. Amay pagarup magipuspuslit iti bagas iti pagilian. Di milang naliklikan ang nagsaritaan ti kinangin na ti presyo ti bagas. Kaslada kayat nang ibuksilan. At apag nga da personal nga interest dahi jay a diputado. Uno, amo na nga ta. Ti may panggap ka na iti nakalamang abalito nila kay Sigmundo. Dad, natlaw ko ni Tita Margot, nakaslada kabuteng na? Kanya ko ma. Nakiktutak namin ni Dimbaga kamapan kami agpasyar. Katimbaga nga isot agmaneho. Apay nga min ani Margot kag maneho. Ken apay mapan kayo agpasyar. Amoy, Dad. Hindi pala kalman na nadlaw ko akas lang nervyos ni Tita Margot. Ang mga nadala pa kariribukan na. Anya ko ma. Awan ka mo kakaapan ni Tita Margot. Kat no kwarta, awan problema na dita. Ato dami na madmadlaw mo. No kasapulam ni Benji. Ibagam lang. Sana mampali na makadlaw ni Lisbeth. Nakasaritak mo't kat din anay bag ni Jack. Naimbag abigat yun, sir. Nasapa kayong sakit di ngayon may dito yung opisina. Bueno, Delpha. Nasapap namin na nagriing. Agyaman naklaunakan ka. Anya di pagyamanan niyo, sir. Ngamin, saan ang nagbalo ti panakilangan mo kanyak? Ken mabalin ka di, nudwa talang.
Manong onesto ko namlatan kanyak. Rada tayo dito yung opisina. Masapol nga awagan kayo iti, sir. Diya kaya tamakadlaw dagiti empleyado. Lasingit taunay. Sige. Nukas tati kinunam. Aglalo ka ni Camille. Amangat ngamin numaydanon na ka ni mama. Saan ka di anasingad agaya mo ni Camille? Well, masapol at tangagsak bayak. Diyan kaya't nga damakadanon ka ni mama. Maawatan ka, Adelfa. Sige, sir. Masapol nga trabaho ako. Sige, Adelfa. Ay, sapay ko mataklunan nak ni Adelfa. Inton agdato nakken ko na. Sabay lang kumaa. Tama panunot ngagpasyon ni Victoria at iagawid langan. Oray baga ni Olga, ngawanin ti pagdanagan makin ni Adelpa. Nataltalgan mo lang tinakam ko. Numakit-kitak di anak ko. Sabay lang kumata mapanunot na ngagpasyo kapag sinabasamak kang kuana. Masapol nga dani din namin. Saan ko nakita ni Benji, Amir? Oray ti kotse, kat awan iti sango ti pasda. Saan mo ka dyan nakita? Ngay may nasinoko ni Elizabeth, di ba lang? Apay-pay lang. Nakilugan kumalatan ki ni Russell no napanda nagpasya. Masurunag man kang ka, Maricho. Awag ka lang awag. Nakitulag ka, agpasyerta? Agturong kami kuman, iti nagtulagan na pagkitaan. Ipurong kanto lang nga tayo tinobyo mga da relasyon nyo kay Mr. Garcia. Makamuka. Sige, bye. Ay, makapungtutak launay, Manong Benji. Madlamo ka diti ko siya, mang sursurot ka data? Unang agpaiso, ma'am. Agkalma ka lang. Sakti makaam mo. Day talakit iti naglaw ni Tita Marco, iti nagkuyog ka medical man. Anya? Dinala kayat ng baga kanyak, Manong Benji. Talaga nga dagpang-panggap iti dakas kanyak. Akuli ka. Abay akas lang ka madanagan. Relax ka lang, ma'am. Nagadualugan. Saan dalakit ding agbaligi iti dakas sa panggap da? Kayat ko, mamo, no asino tinakalukan iti dayta ako tse, mang sursurot ka data. Sige, iturong mo ti ko tse ti overpass iti Ortigas, Manong Benji. Ha? Among ka di dayta adalan? Sumalpot dayta agturong iti White Plains and Green Meadows. Ang adda pasat iti daydi a kalsada, aman mano ti lumasat. Ken napuskol dagiti ruot iti aglawlaw. Basta! Nanya ti bilin ko surutam. Agtungpal ka, mawatang! Napasnak ni Adelfa ang nakasama iti computer. Sana amadlaw ti panang ming ko kankwana. Ni Sir Amir. Adalaga ginapatagi bagana. Hello, sir? Anya tikaw dyan ang nagsasaritaan nyo kada Mr. Garcia kan Architect Del Rosario. Nagsasarita kami iti kalman, sir. Mabali na marugyan ti pasdag into no umayabulan. Anya ka no apet siya. Tay kanupet sa numero nga adda nagbukal na, sir. Kadaanan na pamati pa ilang dyan mura. Sa bagay, Ilocano man kami ni Architect Garcia. No, siguradong tulakit din ti panaglukat man ti pagminasan. Mabalin na tumarayag to. Masapol nga adda kayo, sir. Kuna ni Mr. Garcia, masapol ka nung addan tumapadara. Awan problema iti dayta. Amangan no sumurot to pa ni Mr. De Los Reyes. Kaya't nakano, makita ti pagminasan. Saan nga ta marigatan, sir? Porsigido ang makakita iti pagminasan. Ken kaya't kano magtamakita ni Congressman Pabro. Awan gaya man ti problema iti pagminasan, sir. Naragsakan ni Sir Sigmundo. No matuloy iti plano nila kay Sigmundo. Sumurot lakit din ni Kristalin.
Talaga nga umayayon, nagiti pasamak kanya. Ayam, sumurtulakit di mo at ni Margot. No makita nanto ni Crystalline, sa balilakit ti panunutin na. Amangan no agis kan na lupa eh. Sagam sana mabalin nga ibabain nak. Ni Lisbeth. Anyaman nga tanti problema. Hello. Sir? Oh. Apa si katinang usari ti cellphone ni Lisbeth. Ada ka didakas ara pasama ken kuada. Naimurtada ngayon, Daddy. Makita yun kita lalaki. Saan ka nung inaranta tinang surot kanya? Tada ka nung susurutan da kriminal. Amok ida iha. Private detective da kita. Nadakala kaso, tig-igaman da. Apa yung urat susurutan da kami? Nakasari tayo inaasan ka din. Saan daada ka sa tao? O sige, mabalin yun ti pumanaw ka nagiti kakaduam. Sige, Manong Benji. Pagandaran mo ti kotse. Kat si Kamot Benji. Siningadak pa yung laang. Nagado at trabaho kayo opisina. Saan nyo gaya makayat na masinga kayo? O sige, Daddy. Mani po dita. Saan da ko napakibibiyangan? Masansan na saan ka amadanon diti opisina, Amir? Kasi tay, nabaya ka nagururay kat ka. Ang nakadirumba nga pagsidawa mi ti dayta. May sa ka negosyante. Kanayon nga danapateg nga sa sikaswag. Asawa na. Rumbang nagpakada ka kanya. Mapanunod ko kadipay dayta no makumi ko maklaw na yan. Napateg kanyak ti oras. Talaga kid di asaan na ngay kabilang. Apay nga awan pay ni Benji. Nagpakuyog ni Lisbeth kinkwana. Anya pay, ti kayat mo damagan. Kan sumardang ka man iti panagat atap mo iti sabali. Mabutang kansa ngay sukat kay iti sabali a babae. Saan mo nga aramidan dayta kaniyak? Amok ka anapilig ka. Ado ti kwartam. Ngem adda pagpatinggaan. Pangpangtaan na kani. Wan, balbalaagan ka. Noy may ka dito opisina tapno apaan nak panawan naklangan. No kwarta ti kasapulam, saan na problema? Mapan ka, iti kayat mo. Aguma ka, iti kayat mo agatangan. Ngam, pangaasim, ta saan nak pariribukan. Nadlaw ko itay akit kita anak ni Sir Honesto. Ura itay agsarsarita dan ka ni Sir Amir iti cellphone na. Angam, napasnat nga ta talaga iti tarigagay na kanyak. Nasayat matkit di pagpakita na kanyak. Awan nga tatimbati na anobya na ija Manila. Amang ano paglulukwan nakla. Oh, Tita Margot. Andyan na ba samak? Kaslasan may drawing tarupam. Masakpatan kagayam dito yung mansyon, Lisbeth. Kunak man no, nagkuyog kayo kin Benji. Itay pa yung nakasangpetak. Ni Manong Benji tinangimaneho kan ka simangpet. Di iso ko mati nagdamagam no adda akong ditoy. Saan na masapul dayta? Sa bagay. Saan mo ta si Katina? Kanya ko mga minti bibiyang mo kanyak? Mangrugi ka man na, Lisbeth. Ay, si Katia yan ti problema. Nagsaya at di pa nagdama ko kan ka, Tita Margot. Ngam baribar ti sumbat mo? Talaga saan tangag kasurutan. Sumre ka man langan iti kwartok. The best! Ngaon lakat arami dimintin Sabado, Adelfa. Awisan ka nga agpiknik. Agpiknik tayo jayate. Duwata ka dilaang, sir? Mabalin mo't nga awisan ta ni Camille. Nung mabutang ka duha talaan. Awisan pa ni Ama Dinong. Kwa, numabalin. Diyak ko makayat makadlaon ni Mamang Manong Honesto. Diyak kayat maamon na nga agaram ka kanyak.
Saan mo nga kaya tamamuan na? Asak ti kadawam intong Sabado. No mabalin. Saan ko ma? Kasano na maamuan na nagulbud ka na? Saan mat nga tama kaungat? Manakaawat mat ni amang manong honesto. Sana kas ka ni mamang ingat kan naungat. Malagip manan ni mamang mo. Saanan apalimad ka na kayo ti kinaungat ni mamang kanyak. Kasla saan nakapatpatgan. Saan ka pa mga agimula iti sakit tinakam kan na, Adelfa? Nangruna kat agpapaimbag pailaing. Nalagip ko lang, mat. Kaya't nga rod ni amang. Agawid ko madituyan. Tadito yung agpaimbag. Kuha. Makalwa ka manan. Dahil iti pa niya. Pasensya kayo lang kuman. Diyak ba't nagawidan ti Riknak? Maawatan ka. Saan ka nagliday? Numarik nam asaan nakaapat-patgan ni mamang mo. Addoyak parakan ka, Adelfa. Laglagip ang tibilin ko kan ka, Benji. Saan ang mabali na mamuan ni Lisbeth ti pudno a kinatao ni Jack? Ni Sir Jack ti nangyam amo iti bagina, sir. May sagaya ma private detective. Ngam saan na nga mo binayadak ida kadag iti kakadwa na. Tapno surutin dan ti anak ko iti amin na papanan na. Sir, ni Madam Margot. Awagan nak. Oren ni Margot, saan mo nga bagbagakin ko na ti may papan ka ni Jack? No saan lakit ti anag istorya ti anak ko iti napasama. Masapula saan na sika ti pagtaudan ti amin. Madama kayo gayaman nga glutluto amang. Tulungan kayo laangan. Kakatag sukat ba itabangan numarugitan ti bagan anay mo? Saan amarugitan amang? Tadamot ipron. Aywan gayam. Ado ka diti trabaho ija farm? Malaksi, ditipan nakapakandag iti dingwan. Awanan. Nadambag pa'y mutlang, tinakaimulan na iti nardang. Tanay rin na ba't nga agto daw? Agpakadak man nga rod kada kayo. Mapan kami agpasyar ka ni Camille ija baybay inton Sabado. Kahit mabang kayo Masapol nga galiwag sa'y kamad. Sinapasi ka trabaho. Gandab no, may liwliwag mo, di kasasad ni mamang mo. Agi aman ak amang. Pakawanan tak, managulbudak ka na kayo. Nakasidag tayo matlangan iti Ate Adelfa. Tulungan ka sumalpa. Ganat ka. Agyaman ak manong honesto. Sige, umuli ka na iti Ate. Sumaruno kami adagos. Wow. Nagpintasan na boy-boyangan dagiti aglulumba adaluyon iti tanga ti mangliwang-liwang atang. Tsak namnaman na makalugan ak iti Ate. Nasapay ko ma. Tasaan ama-aman da ito ni Sir Amir. Kababain. Kasla ni Camel na yan nakita ka naglogan na di kapampanaw na tricycle. Malagsid. No nagbidutag lang. Amangan ka din o simbang puti kabsat na kayong ingas, kayong kabagbagin na. Aduti magibagang agkasingin da ka no. Ano, yan ganda na tuloy, di ba nagpiknik da? Nagam na pa rin nga ron ni Adelfa. Pagdamagak tumanin dun sumangbat. Anya ka matan, Mr. Garcia. Negosyo ko malang ti pagsaritaan ta saan a babae ta makamalas da ita. Awagam tulatan ni Maricho.
Agam, amom ka di, nga danobyo na. So, malagip ko, nakasaritak niya Onesto, may papaniti pasdag ti pabrika. Isuman ket di ti pagsaritaan ta. Well, mabalin nga umayak tumanan, di tayo lokos. Sige nga Rodan, noadan, ti urayan. Bye. Kaan naman at ipapanoy dya Ilocos, Amir? Ito no maya bulan. Mabalin nga ito, tanda ni nagtapos. Masapol kay matangak ti groundbreaking ti pasdek. No, adanton paglawagan ti panaglukat man ti pagminasan, mabalin na sumurot ni Mr. De Los Reyes. Kabaulan na ka din, ti agbiyahe? Aglugan mo't iti eroplano. Kan may saan mo't abaldado nila kay Sigmundo. Amangan ang kuyugan ni Kristalin dahil alakay Sigmundo. Iso ang asapol sumurot to. Hey, Tita Margot! Nakita kita ni muli kayo ti roof deck. Namapagpil kayo, Mat? Awat ka DJ ni Dad? Pinanawa kita masidig ni Benji. Agsublin sa manin ija Ilocos ni datin. Ha? Saan ka kadi sumurot kan kuana? Ay, diyak kaya atin tiagsubli chay. Oh! Saan mo kadi akailiw ni Onesto? Makapabuisit ka talaga. Anya kumaga po, kailiw ko na itya tao? Uwan mat nagpaiso. Adu, tinapipintas nga empleyada apakaawisan ti imatang ni Onesto. Aglalo kini Adalfa. Talagang sa kayat na kapag pungtutin na niya. Ang mong lang arudin nakagurgurak na itya nga Adelfa. Apay namin akaguram ni Adelpa. Awan matidakas nga aramidan na ken ka? Numaybos si pasensya kan ka. Tumpaan ka, ha? Nagbastos kan? Tumpaan na kit din? Tap na idagakan ka, Tita Margot. Awan bain ko kan ka. Nawatap? Saan ka akabain? Nakaragsagsakak. Na isang sangayan da ito yung aldaw para kanya. Kabuta kadwa ka. Naragsakak met manong Onesto. Kaya't nakadiasawan. Napatagak matkan ka. Diyak mo. Saan ko amawatan ti marikrik na? Nam tikidawakan ka. Manong Onesto. Saan na kumakarintaran? Sige. Nuday tati pangnadan mo. Kaya't ko ating-iti nga man na imbag tirik na. Tapno saan kantong agbabawi iti ka maudyanan. Siga manong Onesto. Sigurado ka kadi iti marikrik nam kanyak? Kapkap na kak. Ay ayatan ka launay, Adelfa. Manong Onesto. Kalata nagdalaw yun. Butbutan. Agkalma kalaan. Awan da ka sa mapasama ka na tayo. Saan nga ipalubos ni Mang Sator? Kasan ang agkalmaag? Kat ni nagdadakkel dagiti dalaw yun. Oray la nariknak ti panaggaraw ti ate. Kat kasla maulawak maddan. Agtugaw kalaan. Kasan ano dada ka sa mapasama ka na tayo? Makigtutulangan ni ama nga nalma sa kung gayam. Saan nga mo akadwa ka iti ate? Nervyosa ka gayam. No bilang maaring nabnab ti ate. Jack ipalubos sa malmas ka. Ilamoy ka. Aging ga ititakdan. Talagang agnervyosak. Aywan gayam. Naipakadam ka di ka ni Sir Amir ti panangusarta iti ate. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kanya man ang tinapasamak, takas na sana may drawing tilangam, Margot. Nilisbet ti kagurak. Agasam, tatong paan na ka, no? Ang lalakit di ka po na, no? Payan ay bagana na ita. Tila babawi ka, nagibagakin ka. Tauray basol ti anak mo, syaklat ta ti dakas. Anya man ang tinapasamak ka na kayo? Apayakas ta ti bagbagam. Bayam lang.
No? Baklo ko man imbagbagak kini amin. Saan na nga anang ko tinagsaritaan da kini Mr. Garcia. Ti ipapan naman ang itjay probinsya. Di amo nga tanit ni Margot. Tsak maitura na tumpaan. Amo na lang ito nakakurkura kamay palagip tayo dyan nga Adelfa. Abay ko mano, agnobyo dan ka ni Manong Honesto. Nagbibiyak ko. Sa dino ka diti papanantay, ma'am? Kaya ko tagpasya rin ti bye-bye. Mapantay nga rod ide Cavite? Anya Cavite? Nagadayo. Masado ta kag biyahe ti adayo. Ije Rojas Boulevard Latan. Napintas nga agpaiso ti agpasyar ijay, ma'am. Adapay napintas a panganan. Diyak makapangpangan. Saan akaan ti papanak ijay? Kaya't ko lang tagpasyar gapo ta makapungpung tuta. Diyak maawagan ni Honesto. Nakaadayo sa akin di tinagpasyaran. Nakuha yung opisina. Hanggang kinuyog man ni Benji ni Elizabeth. Kanya nga ta tinapasama kadakwada ka ni Margot. Nukasano ti pungtot ni Margot. Ang mga nadadapay ka ni Elizabeth. Kabisadok ti ugali ti anak ko. Sana makatip-tipal. Dadakil pa dagiti daluyan. Ngem, saan unayin ang nadawal? Saan ka na madanagan? Pasensyakan kanyak Manong Honesto. Talaga nagnerbyusak. Malagip yun. Idi dandaniak na yanod iti naapres awaig idi napantayo ijay pagminasan. Agtalag ka kanyak. Aging ga akadwanak. Awan dakas ang mapasamak ken ka. Nakasagana ka mangipusta iti biyag ko para ken ka. Makapanerbyos matay ta nga ibagbagam. Kasta ti panagayat ko ken ka, Delfa. Diyak kaya ta makarik nga ka iti butang no kadwanak. Kayat ko, naragsak ka. Agyamanak Manong Honesto. Pudpud nun sa talagang tayo eh. Mariknak anapasdag iti panagayat na kanyak. Imawag gayam ni Sir Amir, Adelfa. Ha? Kasano numamuan na tinapasama ka pa ng usarta iti ate? Dadadakil man ang tidaluyon iti igid ti baybay Manong Honesto. Naimbag na nakatakdang tapay. Napanunot ko. Mangupatalangan iti cottage. Tapno dito applyang ituloy tati agpiknik. Diyak kahit asan ka naragsak iti panagpasyarta. Napimpintas pa'y kumano resort lang ang tinagpiknikan ta. Bayam, inton maminsan man ang gagkuyog ta. Kayat ko lang amin aduduhata. Awan makasinga kadata. Angam, madin sa gayam no ija resort. Amo ni mamang tiyakin ko ko iti resort. Kat amangan no may danon da ka ni mamang nakita na ta. Agbutan kan sa loonay kini mamang mo. Saan na nga tapay akabaalan di makisarita? Ne? Ni Sir Amir ti mawawag. Kasaritak bita. Mangan ka pa iti balon ta. Sige. Awan pulusin po unag mo. Hello, sir? Honesto, itay pa ikaw awagan ka. Kuha ngamin, sir. Narigat ti signal itay. Imawag ni Mr. Garcia kanya. Dandaniak man na dadita Ilocos. Nasayat, sir. Tapno may matangan nyo ti groundbreaking. Ayan. Kilata pa migsa ti angay. Itna'y makatudtudun siya. Nang langab ti tangatang nang runa iti abagatan na laod. Nagawid ak sa langan. Amangan no, mabutan ak pa iti tudo ti dalan katagore-gorak. No muna,
Saan ba yan nakasangpad ni Adelfa? Ay, malagip ko manan. Ni Camille nga tati nakita kita'y bigat. Aglalaok mo ti mapampanunod ko. Simangpat kayo gaya man kini Benji, Lisbeth. Itay pa ilang akayat ni Amir, tirmuar. Saan nakmat nga inawagan ni Sir Amir, madam? May sama tayo, Maricho. Wrong timing. Ita, paita nakasangpit akong sa umaw-awag. Masadot ako na rumuar. Tibagyo, ma'am. Nalipatan nyo. Bayam lang ka dito, sofa. Saan naman ano? Taunan ba? Mas nagtitak nakita. Ayan nga rod ni Sir. Asar-sarak na iti kwarto mi. Nabayak iti rupde kitay. Ngamitay na garbis, imulugan. Hagtudtudo man nga tan ijay Ilocos. Nasayat mat tapno matarakan dagiti paga ijay. Talaga anya, Benji. Adda ka dito'y Manila ngagnamnam ay. Ngam pampanunutom lata ti kinakurapay ti probinsya. Nakurapay ijay lugar mi, madam. Ngam naragsak. Apay nga rod nga da ka dito'y syudad. Mabalin mo mata kidawon kina Amir nga ijay probinsya nga trabaho kalaangan. Kasapulan nak ngamin ni Sir, madam. Uray siyak, Benji. Kasapulan ka. Laglagi panday ta. Ay, kaslag todo itay. Nembag ta nakasangput kan. Ay, kat kumusta mo ti panagpiknik yung ni Camel? Nasayat ba't amang? Naragsak. Ay, malagip ko gayam. Ay nga na ganito, hindi kapsat ni Camel ngagtabtrabaho di Manila. Ni Manang Camila. Ay, kita magkaslag kasingin daan ya. Dandani na payag kang nagnagan. Iniyamot danday di dala na kapilin. Camel, kan Camila. Sa paya, kaslanay ran-ran namon. Ngamin kan, nakita kita'y bigat. Anya? Imposible ko na ka. Dahil pagkadamad agad naman nagpiknik ni Camel. Amang ano ni Manang Camila ngagpaiso tinakita yo amang. Sige, sumbrag ako ni ti kwarto. Di na naklaan. Ewan na po. Amang ano nabanog ka. Amang, pakawanan dakiti panagulbud ko kada kayo. Sapay ko matamawatan dakto. Anya nga tati aramidag. Kasaritak ko man ni Camille ngam diyak kayat ama-aman na nga agar-aram ni Manong Onesto kanya. Agparparang pailang iti alin tatawag tilangan ni Adelfa. Bayat ti kaadami iti yate. Nariknak ti panagbutang na. Nagdadakilmat namin dagiti daluyo ni tayo. Iti makasangplatak. Agtultulong at yan. Naimbag na itulnog ko pailang ni Adelfa. Adelfa. Ay-ayatan kalaunay. Sabay ko mataaklunan na. Nakapanaw kayo ka ni Benji, itay na amuak ang nagsinungbat kayo manan ka ni Margot. Nangipulong kayam ka na kayo dadya babae, Dad? Amok, amay turad mo atong paay. Kasano adyak ibaga dayta? Kunak ngamin, adyak kayat ti sumurot ka na kayo. Tanangang nan sa ti panagsarita yung kini Mr. Garcia, may papaniti plano yung agpa-Ilocos. Anya? Kahit anya ti problema iti dahil la? No, jak sumurot ka na kayo. Kunana, bukudan ka no Juan, dadya nga Adelfa ni Manong Onesto. Kat anya ko matibibiyang ko itadad. Ti amo na, pagpatpatayak ni Manong Onesto. Ngam ti kagurak lang na yan, iso ti panang dakamat na kanya Adelfa. Nakasarita ko ni Lisbeth Margot. Sikamat kami.
No apa nga imbagam kan kuana nga agawon niya Adelfa ni Onesto. Inal daw ngagkit-kita da. May maysa ti pangupisinaan da. Baro kan balasang da. Kat pagparangam akamatan ni Lisbeth ni Onesto. Talaga si ka ha, Tita Margot? Saan ka lang nagsarsad na? No si sasamol ako man ni Adelfa, pungot-pungotak. Pagtimugan kayo doa. Saan matarong bang datang ibagbagam? Iha. Into nagsubli kayo di probinsya, isurot yun ni Tita Margot, katijayin nga gyandad. Isunsamat yakin kursunada kini Onesto. Talaga sa nakakabain. He! Agtal na kaya. Kasano nga respeto ka? Kasama di ugalit. Tal na. Ika lamang umang agsinsinlong bat. Lisbeth, sumurot ka kada kami ka ni Benji. Katsya, ibati dak. Nasaya-saya at nga ginadayo kayo palang. At lapaskan, iti pala iti may isang amigo. Inawis na kano ti pade, mangmisa. Nasayat mo. Tani, di akong masangot ti mapaniti simbaan. Kasano, kat pasiglaan negosyo ti adda iti ulom. Amo kondad. Saan nga taan nasaysayat no ni Tita Margot ti ikuyogyo? Ngamin, iso ti rumbang amamisaan. Idiada ako lang di Manila. Awan ang panahon ko ang makimisa. Ure Domingo ngamin kat dalat na pangawisan kanyak ni Mr. Del Rosario. Pasigbat lang arod abalitok kas kada pagminasan ti pagsasaritaan da kadagiti pada na negosyante. Talaga kayam abak nang tisigod nga amo yo? Wen, may padpadamag pa nga adda na kalamang abinarreta abalitok na. Bak na nga talaga. Amo ni Sir Amir dagiti akinabak nang na Adelfa. Di, may mayat nga ron ani Sir Amir tinagbali na boss mo. Adan panawin mo makimisa. Ure edi nabiitak pa dito eh. Diyak masarakan ti simbaan. Sikat nang itunda kanya kadagiti na Diyosar na aramid. Managbasol ka di? Manong Onesto? Tsak nalapdan tinagkatawa katkagap-gapo tayo iti simbaan. Awan dahakis na nung naragsak ka Adelfa. Amon, nakaragsasak. No makikita ka ang naragsak. Awan pain at talaga ni Lisbeth. Anya ti kayat na asawan. Asyak ti rumbang ama imisaan. Kayat na ka din amatayak. No apay nga minadyak makatapal. Kanayon ababalawan nak ni Amir. Tatutupak ni Lisbeth. Kurang laangan nga iparupan ng awan manak-nakam ko. Saan ang Lisbeth ipagproblemaak? No di kat ni Amir. Naragsak kayo nakisarsarita kan ni Mamang Amang. Nabaot matbasit ti pa nakisarita yo kan kuan. Ay, maragsakan na akta. Pumipig sa kanumot langal. Maura si kamat, naragsak ka ba? Kas kada kayo Amang. Maragsakan na tamakasao tayo matlangan ni Mamang itinapaot. Inton maminsan. Padasik tong ibaga nga gawit langan. Tapno dito'y ngagbaimbag ka nagbabagsa. Barang kayat na Amang. Mula ko man ni Amang at sa bali pakaragsakak. Barang manugot. Kanda say-sayat lamanan. Nusanan ngagsubli di balasiw tao. Nagadumot gayam ti sa nga ili ni Mr. Villa Hermosa. Saan lang nga mabigbigbigan negosyante. At dapat nagti politiko. Ay, inaawis ko lang ko man ni Maricho tapno da kasarsaritak dito idan. Ano ba ti kataab mo mabalin mo kasarita? Ni Congressman Fabro na dyan. Na Russell, at nakatuka na babae. At pain, playboy man kayo. Agparbay ka ha? Saan ka nga giskandalo? Apaya makagura ka.
Anda ka di relasyon nyo, ka ni Russell? Awan, Dad. Makakurak lang kan kwa na. Kapataluklok kong naglagayam. Awan pa yung relasyon nyo ako na. Tashay, nakita na kon. Agturungan dito eh. Ay, ano to ni Benji? Agpatulungakan kwa na, Dad. Pinaalak iti kotse, ti sagod ko para ka ni Mr. Villahermosa. Sige, Dad, tita kayon. Subyan na kayong tulanan ni Manong Benji. Di ako may gawid di anak ko. Kat ni Russell. Sana na nagtuloy ngay masidag. Taing gawid ti babae. Napintas ti babae akadwana. Hanggang saan ko ang magustuhan ti panangluko na ni Lisbeth. Uray man ket di apo ko ni Congressman Pabro. Awagak ni Jack. Pangam ni. Paypayapayan nak ni Mr. Villahermosa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Lading itak, Mr. Garcia. Diyak namin unay agin inom iti na sanger. Pamagusto lang, no daduma. Sige, sir. Angam, apagbitayo lang, ha? Sige, sir. Bye. Adalfa? Adagayan pa panam, sir. Uray saan ako nga itulod. Sir, kadimanan? Manong honesto. Itulnog ka na di balayo. Sakbay nga agkita kami kan Mr. Garcia. Uray saanan. Ang mga tumatagtagan nga uray kada kayo ni Mr. Garcia. Sa maysa, saan mo akan ayunan ti mangitulod kanyak? Ang mga numakadlaw ni amang. Agidan tang roda na rumwar. Saan ka pumanaw aging kasaan ka ang makalugan? Nakapsutak pala. Limpaglangan tata ni Manang matilin ang katkaduwag. Kanyang aminan tinapasamag kanya. Kalpasan na nakasubliak dito Australia. Awawisan nak ni Manang matiling nga kuyog kami doon agawidan. At ano ko yun nagpaikit di adjakon agsubli dito Australia. Amaw ka. Day tamat ti kalikakong ni tatang. Di Manong Benji, kasla di makataray ti lugan. Nakaadayo ta kumano di ka makisarsarita di ta cellphone mo. Traffic nga ron unay, ma'am. Isa, Jack mapartakan di agpataray. Kan nangagyo mo tinagsaritaan mi kin ni Sir Amir. Rimo anak lang arudan iti balay ni Mr. Villahermosa. Pagsubyan na pailaan. Oh my God. Apay ngamin agimanot kayo nagawid, ma'am. Di ka nagsaludsod pa'y Manong Benji. Di pa nagmanayon di sa kasuan. Oh, sige, ma'am. Agkalwad na dyan, Russell kanyak. Kapoy di pa nakakita kan kwa na nga dakadwa na ababay. Pulos, saan na makaasidag pa'y kanyak? Kasangsangpit ko pa lang manipod iti trabaho k mamang. Kumusta kayon? Balik na ka nakapsutak pala, Adelfa. Napaot pa siti pa nagpaimpag ko. Ini ka di Victoria di kasal-sarita, Madelfa. Wan amang. Mamang, kaya't na kayo kasarita ni amang. Sige, yawat mo ti cellphone kan kwa na. Ato yamang. Anak ko, saan nga ta nasaysayan? Magawid ka pa lang dito'y Pilipinas. Ta dito'y ka nagpapigsa ka nagpaimbag. Tatang, uray kayat ko guma. Diyak pa'y kabaulan tiyag biyahe. Ay, sige. Ituloy mo nga ron tiyag paimbag. Itinto na pigsakan kan kabaulam tiyag biyahe. Ay, agawid ka langan. Ay,
Isublikon ka ni Adelfa ti cellphone tapno makapagsarita kayo pa nga gina. Oh, Lisbeth. Ada kamot kaya man. Nabiit kayo samat lang, itipas ka na dinarayan nyo kini Daddy. Ang nayan ni Daddy. Nagbati pa lang iti balada Mr. Villa Hermosa. Ha, karugrugi pa lang tipas ka nga. Nagpaitulnog akong kini Manong Benji. Taapay. Gaputa saan mo akadwa ni Maricho. Amo kapasig a negosyante kas kada politiko ti Dimaray iti dayjay apaskan. Mabuisit ak iti Deja Russell. Nakita kit din nga dakadwa na nga babae. Agselos ka kadimot lang. Che, anya ko matiga po nang agselos ak. Mabuisit ak laan. Ulitan pa nga ibagang agselos ak na mga nusikat ipagpupong tutak. Kat ni Benji nga ron. Pimano dagos? Nagsayang. Saan lang nagdamagan ni Benji no kayat ko't sumuro? Kayat na kayo ko mga isurot iti paskan na dinaraan ni Daddy. Inkuyog na kayo kuman. Wisit kayo man. Talaga tayo ito'y Elizabeth. Awan na tinasaya at apan nakisarita. No saan nga selos? Apay ko mga agpunto. Awagak ko man ni Amir. Ang mga no saan nakmatlamasang asong bata. Sumre kakit din iti kwarto mi. Aginumak man kiti. Aging gati mabarte ka makaturo ka. Nasayat law na ityak. Ngam laglagip ang tibiling ko. Saan nyo asinaan ni Russell? Surutan nyo, ito nagawin na. Well, masapo na maduktalan nyo, tikinasasino na dyan babae. Kano sa dino, tipagnanaadan na. Sige nga ronan. Bye. Sana ni Lisbeth tipagluklukwam. Outing tayo di ko Taiwan. Uray apo ko ti congressman. Businessman. Oh. Anya tamok no dakit ti personal nga interest na dyan diputado. Ama osar nanto inton sumaruno nga eleksyon. Kunak man no agpaut pa iti panagsarita yo ken ni mamang mo Adelfa. Nagpakada ka mo titayan. Saan pa ilang ka no makapagpaut ang makisarita amang? Amang ano kayat naklang aliklikan? Ay, saan mo ka di mapukaw dahi tang atap mo? Asan nakapatpat ka ni mamang mo? Saan nga iti dayta amang? Amang ano saan na kayat na pagsaritaan ti trabaho? Ay, saan tangarulan na pagsaritaan dahi ta? Tama nga no agliday ka manan. Kumusta gayam iti farm amang? Barang makasurot ak kada kayo inton Sabado. Ay, kat kasi ti sigod la. Adumanan ti bunga dagiti moyong. Agburas kami to ken boyong inton bigat. Uray dagiti natangkat, adun ti babalin nga apitan. Sige amang, sumrag ako iti kwartok. Uray da kayo kat masapol yung tiagin na. Ni Manong Honesto. Hello? Hello, Adelfa. Kasangsangpat ko dito yung mansion da Sir Amir. Madlaw ka diyan na bardagat. Kaslasan mat. Pasit lang amin tinainom ko. Nagpambara ka masapa ka sumrek. Adong amin tinaskan nga asikaswag. Adelfa, saan mo ka di akayat ang mabardagat? Adakin ka no, kayat mo ti aginom. Salsalod-sudod kan ka, ang mga noday tatisan mo apangayatan kanyak. Sir, Manong Honesto? Ay ayatan ka unay, Adelfa. Agyaman na kiti day tapa nagayat mo. Uray kasano. Adda mariknak ang mga ayat kanyak. Ado kami ang mga ipatpatagkan ka. Di mamang mo, ni Amadinong, dagiti gagayim mo.
Kas kumakin ni Camille, kaya dumapay nga empleyado. Nangaro na kanya. Ulitak manan. Agyaman na. Wisit ka talaga. Sana ka makaturog. Adali man ti Rabi. Namawan pa'y dadadi. No sana kumanang wisit ki ni Russell. Adda ako mapay langit siya eh. Awagak man ni Manong Benji. Di nakmatla masawang asong bata ni Daddy no iso ti awagak. Hello, ma'am. Oh, saan kayo kanipay nga agawid ki ni Daddy? At tapay lang iti unag, ma'am. Rimuarak ngaminan itay nakapanganak. Agad? Dadya Russell? Saan ko na siputan, ma'am? Nagadumat ngamin nga tao dito eh. Sige nga Rodan, Manong Benji. Bye. Anya kami tiga punang ay mawagak. Kat dinamag ko pa lang ni Dadya Russell. Anya ko matbibiyang ko kankwana. Ay, makapabwisit. At kaya sa bali a babae ti biyag na, Mrs. Turbuenak pailaan. Mir, anda ka kaya man. Si kamat tinabartag. Kat sakti di maray itipaskan. Intulog gayam ni Benchi ni Lisbeth. Di nakpay pinayapan. Diya ko napanunot na ita. Inawis ko ni Lisbeth tapno mailiklik ko iti panagsinong batyo. Ang nagsarita kami. Kat namuak no niya tinagawitan na. Ni Lisbeth saki diti mangbayad kadag iti basol mo. Ang ganito ngay magbagam. Diyan ipalubos nga nadakas sa mapasamak iti anak ko. Nasiputan niyo ti ulit ti roof deck, Dad? Napagbidutan dagsama ta siya ni Tita Margot. Inidabi pa ita cellphone niyo. Sana babae, ti kinasarita kiti cellphone ko. Namuan gayam ni Margot, tinagawin dami dirabi. Ha! Manakidbyang day diya babae. Anda karbungan na amanga mo karag iti mapaspasamakin ka. Awan tumatlat maaramidan na, Dad. Gapoy tinay matangak. Saan na makaasidad kanyak ni Russell? Kasaritam ko malangit tinasaya at ni Russell. Saan mo abastusan? At agdapay a kanunungan nyo? Agpagpangada kayo lalaki. Kasla ay ayam lang kadakal dagiti babae. Sana kasta ti kayat ko asawan. Gusto, Dad! Siya ko di makamukin ni Russell. Saan kayo na makibiyang? Diyak kayat, nga da pa ka isang makam. Wano? Ha, mabit man lang. Kapo ka din ang kadwa kayo kiti Congressman Fabro, alolo ni Russell. Gapoy ti panagpinpin na pilit da Amir kin Lisbeth. Saan daan adlaw ti ulik iti ruptek. Ket nang ko tinagsarsaritaan ta. Sige, da kayo nga agamatag sinungbat. Talaga natangsit ni Lisbeth. Pulos asaan akabutang ni Amir. Kita agman ti pagpatinggaan day ta Lisbeth. Apo ko tinangato a politiko ni Russell. Uray kasano ti kaado ti kwarta ni Amir. Taam mo na nga ta, kat awan pagpatinggaan ti kinabilag na. Oh, na magabigat mo, Adelfa. Nasapsapa ka pa gaya masimrak ti opisina nga miti siya. Kababain mat no kanayon ada kayo ti masapa, sir. Babain ka pala gayam kanyak. Lusaan ko mga nagawis ni Mr. Garcia. Doat ako matinagkuyo ga nagpasyar. Adan to sa balingal daw manong onesto. Ay di nakasang patak, imawag ni mamang. Kaya, kumusta ka matan? Nakapsot ka no pailaan.
Inalukoy ni ama nga agawid inton kabailan na tiyag maneho. Ang Adelfa, sakbay nga agtrabaho ka. Mapan ka man pa lang iti HR department. At daalaan mi dyan. Jack, apa nga mawag ka? Namuam ka din, di kinasasino na dyan babae? Why? Nangig ko Charlotte, tinagan na dyan babae. Anya? Anak ti negosyante? Kan asidag akabagyan ni Mr. De Los Reyes? No kasta? Agkabagyan dangarod ka ni Kristalin? At kayong kasarsalita, may desalpon. Ni Marcon. Sige nga rodan, Jack. Agyaman nak. Jack Gayam. Amang ano sa baliman, anti pampanunutan. Saan mo nga amo na ito eh? Wan, adu ti Jack amungar aramida. Masapol nga klunam, nga darang iti balag, saan anas ka na mamuam. Amang ano, adu pa iti amu ni Benji, ngam iti siyak nga asawam. Kahit, anya ti kaya't masawan iti na ito? Ngam uri nga taagdamag ak kini Benji. Nunalpasan a binilin mo. Awan metlat ti maamuat. Imanugot ak asimurot manan ken kang agpasyar manong unisto. Ngam saan ta ko mga agbayag. Agungat ka din ni ama dinong no bilang maman na. Tsaklam mo. Adelfa, ay ayatan ka unay. Kalikagumak asubadam na ita apang mateg. Ket ikarik, saan kantong agbabawi? No kas pangarigan aklo nagti panagayat mo manong unisto. May karim ka di asaan nakto baybayan. Saan nakto nga nga ibati amalmalday. Kabaalam ka di nga ilamat ti panagayat mo kanyak. Wen, ikarikan ka. Kaya't na kadi asawan nga. Sakbay nga klonat ti panagayat mo. Kaya't ko pa'y ating-itingam anaimbag. Saan lang ati kaririknam. No di kat, no kasano kabaalam nga irupir mo ti panagayat mo kanyak. Adelfa. Saan nga iti panagkarim kanyak? Maburbur siya anak ka. At da ka di napalabas mo anapasakitam. Napatag ka di ama mo ang tinapalabas ko. Bayat ti panagdaton ko ken ka. Umununag ti panagayat ko. Bueno, ni mamang mo ka di ti makalaped. No kas pangarigan aklunan ka. Ngam saan apabor ni mamang. Anya ti aramidam. Maawat akong ti kayat masawan. Aging gay tapay lang dita. Kidawak manankan ka. Sanak nga itulod di balay. Diyak kayat nga da makakita iti panagkuyog ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inuray na kumalangan ni Jabalay, nagpakuyog ka ni Benji. Diya ko na nagip tinangawag kada kayo. Amangan ko nak na marabyan kayo dito opisina yo. Ibatim lang arudan ti kotse, iti sangot ti opisina. Saan naman ano? Agkukuyog tayo. Itulnog dak iti balay ni Mr. Villahermosa, orita si dagmatla iti papanan nyo. Napatagsakit iti pagsasaritaan niyo, Dad. Nasingid dagayam ka ni Mr. Montemayor. Sana na masapol nga ibinsa-binsak pa eh. Makamo kayo, Dad. Nga may palagip ko manan. Saan ko maan napatpatag ni Congressman Fabro nga siya nga anak yo. Awan sa bali akapatgan kanyak, nudis si kalaeng. Maburbur siya na ka talaga kini Adelfa.
At dangat na nakaayan-ayat na idi. Ngayon pinagsina idi ni Nana Victoria. Iso akas jeti kondisyon na niya. Mabuting sang agayatak. Mapaayak ka di kan ko na. Ngayon saan arong bang amaawana na kitinamnama? Sapay ko ma. Tamarik na nanto anapod no ti panagayat ko kan ko na. Nakaluto kayo gaya man iti pangrabyan tayo amang. Pasensya kayo, tasan kayo natulungan. Naiturog ko gayam itay. Ay, kasla baka sangsangit ka dimtang. Ama, Ada ka di problema mapo ka na pintas ng malakanyak. uray ada problema amang. Man-mano makita dak ngagsangit. Amagan kit dino'y mawag ni mamang mo itay at da kayo pala iti opisina yo. Kat nagungtan na ka manan. Saan pa nga imawag ni mamang? Kan awan ka po na nga ong tanak. Kan saan pa'y amakapigsa nga agungan. Ay sige nga rod, amok mat gede. Adi mo mo tagili mo diti problema mapok. Ala, panawang ka pa iwan. Sige, ama. Saan ka uri nga glidlid ay tamakarasan ti pintas mo. Pakawanandak iti panagulbud ko kada kayo, ama. Saan pa'y apanawan amaamuan niyo da ito'y? Apay nga tangawan pa'y ni Amir. Kaya't ko kumapagsaludsudan ni Benji. Ang awan panawan ko. Awagak man kit din ni Amir. Saan mat nga taan nagpakuyog ni Amir kini Benji? Panaglugan ni Lisbeth iti kotsena. Hello, kanya ti bagang Margot. Madama ti panagsasangom kada Mr. Villahermosa kan Mr. Montemayor. Saan ka nagpakada kanyak? Kaya akong nalagip pa eh. Kasta ka mat. Kat ni Benji, Nagpakuyog ni Lisbeth kinkwana. Agpukuyog kami ton nga gawin. May dagtunagasan iti balay ni Mr. Villahermosa. sige pa nga rod. Pasiglaan ni Kosyo ti pampanutan ni Amir. Uno, gapo nga ta iti kinabak nang ni Mr. De Los Reyes, akayat na agam kama. Mapayag pa'y basit ti panagsasarita mi kada Mr. Villahermosa kan Mr. Montemayor, Benji. Iso agumanatan nga gawin ni Lisbeth. Itulod mo, pasubyanak daw. Kalkalpas mi yan ang rabi, sir. Madama man ti panagpagnapag namin dito yung mall. Awan pa'y pulos tinagatang na. Anya lakit din ti kinandor na. Nagdiretso kayo kadi di tamol itay. Saan, sir? Nagpagnapag na kami itay. Iti Rojas Boulevard. Adapin lang amin init itay. Ipakit na pagbiddudan na kayo nga gayan ayat. Sir, napudnuak kada kayo. Diyak kabahalan ti manggundaway kin ni Lisbeth. Amok na ita. Iso ngagtaloy kak unay ken ka. Denggam ti bagak. Inton agawid kayo. Ipamuspusam na saan na madlaw ni Lisbeth nga damang sursurot kada kayo. Saan tumad nga ta makadlaw ni Lisbeth, sir? Tarabila una yan. Nasaya at no kasta. Kabisado mo't ng tilugan na dyak. Ipagnam iti katrapikan. Tapno oray sumurot ni Jack kada kayo. Sana makadlaw. Sige nga rod, sir. Oray ni Margot. Sana mabali na maamuan na ti may papan ka ni Jack. Jack kayat amaduktalan ni Lisbeth. Nga danalima na binayadak amang surot ka na kayo. Nakaidak itayan. Ngam si ririingak pailaang. Rimuarak iti kwartok. Katagtugtugawak dito isalas. Kat ni tatang. Nakaring ka di pailahan. Tukas tuwing nga oras, sigurado si ririing pailaan. Ay, kumusta kayon? Ay,
So ako yung ganak ni Manang Madeline ito hospital intuntikan. At dapat lang ko iti boses mo, Adelpa. At daga di problema. Awan, mamang. Kasta mapilpilitan ka lang, no, bisang. Kasaritak man nga ron ni Tatang. Mabit lang nga rod, tayo nakayaban iti kwarto na. Mabalin mat asan nyo akanayunan timapan ijay farm, Tatang. Lakay kayon. Kat saan kayo kung mga agbambanog unay? Ay, sana makabanlog di trabaho iya, makapaubing. Pasaray maranak mata Pepe kan Ananias, ni Elpeno, kete, makilugan na kiti kuleg-leg ya. Tatang. Ada ko madamagag may panggap kini Adelfa. Awan ka diti ibagbaga na problema. Awan man, naragsak niya buko. Naragsak nga tayo akitisidong na, Tatang. Ay, sana kasta di kahit kwasawan. Naragsak ka na kitararamidin na di kahit kwasawan, anak. Naragsak iti trabaho na. Sige nga rod, Tatang. Kastapay nga rod. Sige, aganan ka, di ka unik pampanunod, dapat na pintas mo. Wan, Tatang. Nakaya talaga. O sige nga rodan. Bye. Ay, awan ti maamok kini Tatang. Iso nung kastoy laang. Kumanugot akon ako moyo kini Manang Madeline nga agawitan na ijay Pilipinas. Nukasta ti kinagilat ti panagmaneho, Manong Benji. Anyan to nga orasan na makasangpet ta? Sukunan tapay ni Daddy. Traffic ka talaga iti kastoy nga oras, ma'am. Apay ngamin adito iti nang ipagnaam. Dahito ti kasit gan adalan nga agturong iti balay da Mr. Villahermosa. Oh, dayta. Saan unay na traffic? Ada sumarsaron kada tayo. Amang ano madisgrasya tayo pay. Ay, nagkapoy kan tumatida. Inunaan na tayo lakit din dahil alugan. Kasla day ti lugan ni Jack. Addan samot kamkamatan na. Makipinaot ka mo't na nagpuyat, Margot. Di ko ako manaturog na tan. Mawag nga rot ti may nga amiga. Gaputan na amuan na ang agmay saak. May, nagbalo ni tinagsangman ni. Saan mo talaga tinabartay? Mabartel ka kidin iti ladies drink. Dandanin tang nga ti Rabi. Nagpautan apan nakisaritam iti dayjay a negosyante. Na-traffic kami iti dalan. Dahita tinatuok akasasaad dito syudad. Kat, malagip mo manan iti probinsya. Natalinaay ti panagbiag iti probinsya. Nadalos ti angin ngangsan. Presko na iti ikaan. Yung naruama ko iti biag dito syudad. Malagip ko lang manan no apay anapanunot mo tinagnegosyo iti probinsya. Ang mga no damat nakaayan-ayat mo ijay. Ada nobyak iti Pangasinan. Ada yung mat iti Ilocos. Tila sarsarita. Inak malamaturugan. Dahito'y launay iti dayawag kan ka, Benji. Uray na puyatan ka. Nasa pakalatang agriring. Naruamak ngamin iti lugar mi, madam. Parbangon pa ilaan. Baunan na kunday di Tatang. Agumatang iti pandesal tapno ada ibulon mi iti kape. Sakbay nga pan kami agraap. Di mo malipatan ti panagubing mo, Benji. Nasaya at unay dahito'y apan nakisaritak kan ka. Tamat maturog pa ilang da Amir kan Lisbeth. Anya ka dito ibagayo kanyak, madam? Talkan nakalaunay ni Amir. Adulaki diti amom may panggap kan kuana. Dahi talaunay ti pagyamanak kin kuana, madam. Ngum, saan nga amin kat amok? Kas kumay di rabi. Diyak amo no anya tinagsaritaan da kadagiti pada na an negosyante.
Parehas tan sa sana nakaturog. Madlaw iti matam. Talaga kasto iti panagmatmatak, sir. Tsak matunay nakaturog. Ngam inkarigatak ti masapang nga imay diti opisina. Sikat ti pinampanunot ko. Manong honesto, agtrabaho akon. Pangaasim, Adelfa. Saan nak kumaliklikan? Adda tayo diti opisina. Dua ta lang diti unag ti opisina. Awan makaamoy iti anyaman na pagsaritaan ta. Pinampanunot ko ana imbag dagiti imbagbagam idi. No anyaman ti problemam kan mamang mo. Saan ko maaday ta titubeng amang ipatag kanyak? Sir, agtrabaho ka talaga. Denggan nak. No aklunan nak. Ilaban ko kini mamang mo ti patag ta. Manong honesto. Kaya't kung aklunan ti panagayat mo. Barang sikat ti pakarik na iti panagayat. Tsaka mo tipod no mapaspasamak kini Adelfa. Tsak matmasino no una kung ulbot ni tatang kanya. Maawatak matkiti. No kanunungan na ni Adelfa. Tamok apat-patgan na unay ti apo ko na. Hangam mabalinmat nga dadagiti banak nga ilimlimad ni Adelfa kini tata. Kunak iti apapasak ni Adelfa. Kaslaga po iti panakararibok ko tiga po na. No apay ana disgrasya ka. Nakabaybaya ka ka nagdigos. Kasla, saan ka mabangaran? May sabi da ya, Benji. Saan na kayat ti makikadwa kanyak? Kasla jak mamati nga awan ti amunak kadagitar aramidan ni Amir. Nagbayag ka nagdigos, Margot. Kapilitan na napanak iti banyo. Kaya sinig ti kusina. Dagaan anak nga lang unay. Napalaluam nga ito tinaginom. Iti ladies drink kiti rabi. Naladaw ka na kariing. Napuyatan ka. Uray isak may itong tipangal daw arumara. Uy ngayon. Ang mga nojak nang nga day mawag iti cellphone ko. Jak malukatan ti cellphone mo. Ta naka-password. Awan ti binyangan iti cellphone, Margot. Naglagi pa mo ito. Uray mangag mo nga agri-ring. Saan mo kasungsung-batan? Awan samot babae. Ang mga awag ken ka. Nadya Valerie. Ikaw dyan nang riribok kanyak. Kanagnagan kumitlaeng. Tinakasikogken ko na. Ramiro Rodriguez. Nariribok anagan. Aging gayta. Ni Sir Amir pa ilang ti pampananutak. Nalagip ko adagos ti inyunay-unay na kanyak. Iti panangkid daw ni Adelfa. Nga ilimad mi pa ilang ti patampatig mi. Kan inayat mi. Kumusta gaya man ni Benji? Manipot nagsubli dahi dyan Manila. Jack pa nakasarita. Ni Sir Amir. Hello, sir? Hello. Ti cellphone mo kinawagag. Tama nga no ni Adelfa man hindi sumungbat no dito opisina ti umawagag. Awan ni Adelfa dito sir. Adda pinaalak iti corporate lawyer. Kumusta ti negosyo? Awan problema, sir. Ni Adelfa. Madandanagan tilangan. Api nga ta. Sir, agap-apa da mais kan sabi na. Nagpinungot ka nagtinong pada. Dagiti security guard. Saan da ka di ana ganawa? Honesto, di ka di Adelfa ti kasarsaritam. Sir, Abay, anya tinapasamak. Adda na sa saan na nagkinawatan dagiti empleyado, sir. May papanitan niya. Saan kay baga kayat nagsusubang dagiti empleyado? Sige, baliwag tulangan ti makisaritakin ka. Ito na madamdama. Bye. Bye, sir. Adelfa, dito'y kalaan. Kasarita kita. Agan-anad ka kuma. Nagkinapil pa ngamin da dentor kan silver. Isot yan anawang dagiti security guard. Idinto apagsinsinaan mo't dagiti babae da mais kan sabi na. Anya? Apa dito'y paunag ti opisina?
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aslamok noan niya tinagaapaan nagtimpyado. Agasam, iti pa'y unag ti opisina. Kaslasaan da adi adal. Oh, pamangan no may sapsapat ipapan ko di Ilocos no Kastilay. Agmamayo ak anabigatan. Nakapsot ti panagrik na kiti pagkik. Mapanat sakit di iti doktor. Tama nga no. Sintoma iti dahito. Di ka ada iti nadagsan na sakit ko. Oh, nanadaw ka man anak karing itap, Tita Margot. Kasla, ano sa gubanit mo? Agmamayo ak lang. Mapanak iti doktor inton madamtama. Anyang oras rin mo niya, Mir. Ay, saan ka mo nagpakada? Kaririing ko. Kasano nga rin nakapagpakada ka niya? Ni Maricho. Oh, Maricho, kumusta? Anyat ti kino na? Kabagyan ni Kristalin ti babaya nakita kakakuyog ni Russell? Kasanon da ito eh. Kung tanak lakit ni Sir Amir. Numaamuan na noan niya tinagapaan da miles kan Sabina. Kanang kabilan penidentor kan Silver. Nabayagan nga ibagbaga ni Camille kanya kunesto. Nadlaw na kano anobya ni Dentor da Miles kan Sabina. Idinto ang napingat nga agar-aram ni Silver kan ni Miles. Ay, kinasarita kidan. Binagbagak ida. Ano saan da ngagkapya? Agbakasyon da pailaeng. Numuna ta natangsit ni Sabina. Saan ta napagsaritaan da ita, Adelpha? Sorry sir. Agjistis misak matan. Di pala ngayon bagakin ka na ita honesto. Anya ngay, napasama kayo. Saan tayo matamapapalaw ida, sir, na makarik na iti ayat? Loko na dyan, Dentor. Pagpada nga minanapintas na miles kung Sabina. Saan kayo agdanag, sir? Pinanlaaga ko nida. Naimbag kumaa. Saan lang inaramid iti mismo nga opisina. Ano yung nakababain? Ulitin makasarita ida. Ibagam, ano ulitin da pa'y? Iyakar ko inan karang iti negosyo ko niti Manila. Sige, sir. Ipagakleta ka dakwada. Ngam, di nasamot miles ti mabay na mga opisina. Kasaritam, no kaya't natagtrabaho niti Manila. Na ito yung matinumero ni Miles nga intod ni Honesto. Ngam apay asaan nakasungsung bata. No muna, kasana ka naruam nga ag-text. At dapat kayang papanak. Itong rabi ilangan nakasaritak na dya babae. Baring kaya't na, trabaho dito Manila. Daddy, Apay iha. imawag kanyak ni Maricho. Kat aday baga na kanyak may panggap iti babae akin ako ni Russell. Kabagyan ka no ni Kristalin. Kunat mo nalpasan na ito a problema. Di mo ibaga a problema manan ni Kristalin. Amuyo ka di da ito eh. Kat ilima yung laan kanyak. Diyan ka muna ito. Wala, bayam na itan. Liklikam laangan ni Russell. Kung saan, umanugot ka na iti singasing ko. Nga iti Ilocos, nga ituloy mo ti panagadal mo. Dahil taman ng di bagayo kanyak. Diyak marud kayak. Agsarita tanton iti balay. Kada papanak. Agpakuyog ka kamakan manong Benji. Ada pa pananmikin Maricho. Inusar mo lang arudan ti kotsem. Agpaymaneho ka pailaan ka ni Benji. Nasaysayat langan ikan ka ti driver kan bodyguard mo. Talaga ada kayo, Dad. Aming ibagbagayo kanyak. Pulo sa jak magustuhan. Naira na paimot nga rod nga da papanak. Ala, agkakalugan tayo lang arudan. Umuna nga itulnog da.
No, jak lang ata kinasarita ni Miles, honesto. Amang ano nagawidhan. Mabain ka no launay kat kayat nan nga gikat. Basit ka ba nagdata? Ngam day dati panggading na. Awan mabalin tayo. Naman ni Sir Amir tinapasamak. Kaya't adadjaya na kini Miles, no? Kaya't na tiyagtrabaho iti negosyo na iji Manila. Ada ka nung mauawag kit kwa na itay. Ngam sana ka no sinungbatan. Ijaya lakit ni Sir Amir no kaya't na tiyagtrabaho iji Manila. Barag no kayat na. Maisa ni Miles kadagiti kasingad ko nga empleyado dito yung opisina. Nasingpat kan nagagat nga trabaho. Masirib ni Miles. Iso masaya nga nakin kwa na. Nintumot ni Mendentor. Tuapi na sulisog pay ka ni Miles. No makasaritak ni Miles inton madamdama. Ibagak to kan kwa na ani Sir Amir ti imawag kan kwa na. Sakto latan ti makisarita. Ang mga no ada mabainan. Parang ang kakapsuta ka. Ang samit din kanser ko. Dapay kaya't ti matay. Ang asawa lakit di manin ni Amir. Kat amangan nga ipaypaysunan nga arman ni Kristalino ko. Agpakuyog ak kini Benji. Awagak. Adet. Agriring ti cellphone. Madam, O may nagsukunan dito yung mansyon, Benji. Itay pa'y kaririin ko ang nakapsutak. Kuyugan nakman iti doktor. ay, kuha ngamin ma'am. Nagpakuyog man ni Lisbeth kanya. Katuana ni Marijo. Kat mabalin mo matapanawan, ida. Uray subiyam tumatla, ida. Sige nga rod ma'am. Ipakadakin ni Lisbeth. Kat ni Amir Gaya. Intolong may iti may sa pastig ti negosyo. Ti may sagayim na. O may kangarudan ditoy. Darasam. Masyanak ka talaga ka ni Miles. Makisina ka nun ka ni Dentor. Kalpasan ti pa ng luko daytoy kankwana. Apay nga tangad na lalaki adi mapnak iti may sa babae. Malagip ko man ti amak. Nasakitan ba't siguro ni mamang? Sabay ko matasanto ang mapasamak kanyak dayta. Awat matkit ti amok kasabaling ar-arman niya honesto. Madlaw ko. Ado ti agkursunada kankwana. Ay, nasapsapa ka pa'y gaya madimtang. Imay nga mindimaron danan niya si Jaminuyungan. At nakitungtong damutin kaniyak. Naimbag atay may ije farm tada na kiluganan niyo. Kapailan yan sapay mat ngamin tiag bisikleta amang. Ay, wan nga mabuti nga kalumasa ti kalsada anak ka bisikleta. Ang mga nwardaki di mangtong barakan niya katrak. Wan mat ngagpaiso amang. Ikarkararag ko sapay kumatagpaot pa iti biyagyo. Ay, wala. Kitililiwag launay, apok. Makadinada ko man imamang mo sa kbaya po mo saya. Kaslawan mat plano na kami ngagnaad dito yama. Pilitan naktupay ngagtrabaho mati di Australia. Kasano kayon? Ay, arakit bareng Nagbaliw mo lang di banunod na. Nasaya at nakasarita kamot langan, Miles. Nyawan ng yaman na dyan. Wen, nakadanon kanya, tinapasamak. Nukasta, naibagan ni Honesto, ti jayaken ka. No, kayat mo, tiyang trabaho iti maysa ka lang iti negosyo, iti Manila. Uray, agsublikan tumatlaang dita. Inton malpasan ti pabrika. Mabayag pa'y matkit di, ta saan pa'y anarugyan?
Mapatakder? Sige, panunuta man na yung bag ti Jayak. Bye. Babae ti kinasaritam iti cellphone mo. Saan ka di, Amir? Well, ni Miles na jay. May isa karagitimpyado iti negosyo iti Ilocos. Ket injayak ken kuha na ti panagtrabaho na iti syudad. Miles? Malagip ko. Talaga asik ka, Amir. Naasam ka iti napintas a babae. Tayawag malaw na iti kinalain ni Tita Margot ka agimon, Dad. Kulag man no adda sakit na. Nagagat pa'y lang matamaki apa. Kanya nga da sakit ng ibagbagam. Kitain nyo, saan nyo gayam nga mo? Saan na gayam nga impakada kada kayo? Nagpakuyog ka ni Manong Benji iti ospital? Katniwat Manong Benji, saan na nga imbagbaga kada kayo? Nalipatan na nga tang imbaga. Kaya't mun sakit di amataya ko, Lisbeth. Awan tinadagsan a sakit ko. Kanya maranday ta Margot? Sana dakas ti anak ko tapno idaw-dawat na amatay kan. Katanya nga rin, Tita Margot. Anya ti pagam? Apay nagpa-hospital ka? Agdadagsan ka di? Masikog ka? Saan to ang mapasamang agdadagsan? Ta saan kayat ni Dadim ang maadda-anak iti anak? Anya di imbagaken ka, Margot. No agsikog ka, ikasar ka. Bakit? Anya nga rin ti ko na ti doktor. Enresita anak laang iti tumarag. Masapul ka no, agbitamina. Day talaunay ti kalikagom ni amang mamang. Lakayan, kaya't nakakumamakadan na. Adelfa, apay day tadabos di pagam kanya. Agyaman ka. Ta sa anak pa makapigsang ako ganda. Apay nagsinay ka. Ililiwag amarik nati panangipatagyo kanyak. Gapo tapat-patgan kayo, mamang. No saan ka patpatgan? Saan ako nga nagsakripisyo nagtrabaho dito palasil tao? Saan ka kumamat anak katurpos iti panagkadal mo? Mamang. Wagayam ni tata. Nasapa na turog, mamang. Dandanimat kami ng alas 9 iti rabii. Kita ito na makaawag ang inton bigat, Adelma. Oray ka. Maturog ka magdan. Alan. Bye. Bye, mamang. Tinurugan na ni Amir. Kaya't ko kumataginom iti arak. Nalagip ko ti balakad ti doktor. Awan matla ti serpid iti tumarag nga agas ko. Aginumak iti nasangar. Nung nga taag si Kuga kas pangarigan. Talaga nga ta nga ikasarnak ni Amir. Inururay ko tagbalin a reaksyon ni Lisbeth iti naibaga ni Amir. Tapno mailiwliwag ko ti panagkakapsot ko. Masapol aragragsagat ti bakit. Ammo ko no anya ti aramidag. Kita at man no anya ti makunada. Nasaya at naiturid mo ngayong baga kin Victoria dahil sa nga kalikagom mo. Nadlaw ko ang nakasuroon ni... nasaysayat ko mano nagsarita kayo. Nasabag mo ta nakaturog. Nga mo nariwot pa ito malukagak. Yak mo ta nakaturog. Iso kapilitan na bimbangon ako na nagpaburakit ita no mapagkapeya.
Nabanog kayo nga ta, amang. Kasta nga ro, ngam kastan sa tili lumakayan. Masapa ka makaturog, ngam masapak mo lang nga makareng. Saan nga ta nga umawagan ni mamam? Kitaan nanto ka no makaawag itabigat. Ang mga nagdin umawagan tunadaka na yobasena. Saan siguro nga umawag no muna nga daak iti trabaho ka, amang? Saan na bale? Kureta nakasarita matan, ken pumigpigsan. Dahil lang no naungat tumanad no makapapigsa. Ni Mr. De Los Reyes mo na ito iti business section iti aladawan. Uri lakayan. Talaga ngay so pala ang tikabaknangan. Mabit lang. Ni Congressman Fabro na ito kaalalamano na. Anya nga tati kayat asawan na ito ni Margot. Anya ti mapaspasamakin ka. Ruso ka na garot na bigatan, Amir. Nakapsot ka maulawak. Kumpul ka kanya. Mga no matalimo daw ka. Benji, isaganam ti kotse. Itaray ta ni Margot iti ospital. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.